पार्टी बीजेपी पार्टी सेम सेंटर की गवर्नमेंट मनपुर गवर्नमेंट थोनबनी है मरम करी लेगे कहींनो खाएब सेशन 7 सेशन ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 12 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेशन फमंदना हेंग तौर थंबा अदुदो कैंसल फेरेंग तौरगा ngasi नले बोन हाइन बसे सिना ताकपदी इरांग जे लोसनबा यारोय आ चिंगी साइ कुकी मसेन फुनन गदबनी तंबाक लेबा खोइ जाति पु तामिनेबा हौजी लेमिने फुनुजे मोय मसेन फुना लगा ngasi पुंगतुम तुम मलोरा कन तौगदन हाइबगी मरम मालोदे करी लेगे बिसदा मसिन ख्वाइ नुवाजदबसे अदुना अइना मसिन ख्वाइगे लेबक थीबसे करिगुम बाय चांस पेयर लाकना लिमिटेड सस्पेंशन लाकना मदि थोइदब थोकदोग तारबदी कानान पुगदगे हाबसे इंक्लूडिंग एक्टिंग चीफ मिनिस्टर अदुगा लरिबा मागे लोइनरिबा ऑनरेबल एमएलए अदुगा ऑनरेबल खुई पार्टी की बीजेपी पार्टी मधुदा सपोर्ट तब पार्टी खुदिमसे मधु होल रेस्पॉन्सिबिलिटी है मसी लौभम थोक ओइदब मन कलगे लौभम थोकदबनी हाबिसने अइना थमजनिंगसे करीदगी सुक्सीरबा तांजा असिदा फजना थ्रेड बिल हाउस ता नाइने हरगा से सिगी आई कईगम तंगई प्रजा मियाम दमसुंग हुजिबु मतांदा कईगम तई थमजगे हदना सिगी आई मसाम तौजब सिदा लाग लिंगबेलिबा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की चिनाव सिंपुनमाई आनम तुदाई काय कुनोचरी मे थारदगी हौजी फौदा थोइबा क्राइसिस है मसी हंदक लाइबा 7 सेशन तो बी 12 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सिदा फजना खानरे हरगा थुन पीसे लांगनबा तौजी हाइबसिदा खंगहौदना मसगी सब सेशन ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2025 से बीजेपी पार्टी ने कोई बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट फमंदना थंबा हाइबसे सेशन से फमंदना थंबा हाइबसे मणिपुर मियामबु करिसु लेतना तुमित कांगदुना खलम हाइबसे ख्वाइदगी लाइबक थीबा मनी आई हानदai थमजगे सुक लोरबा तंजा सिदा ngसागी कनानासु मखोगी सरकार से थुगाइबा ngमरोदबा कांग्रेस के एमएलए मंगा लेजबा सुमदतगी हानदगी सेशन असिदा अखोने पुखतदबा हौजी इशू सि मतांग डेवलपमेंट मतांग मियाम अमगा म थाजनदब लेरिबा मतांग असिदा खनाजी हाइदना मधुर तौगदा थबक पुनम बखिंसे खंगथत थदत पि भाइबसे तसेंबदी हारिबा सेशन से लाइबा सेशन से मसी फमंदा भाइबसे मसी ख्वाइदगी लाइबक थीबा मनपुर प्रजा मियामबु करिसु ओइदना खनबिदम भाइबसे पालिबा सरकार कानाम पार्टी बीजेपी पार्टी अदुदा मसीदी यावरिबा कोलिशन यावरिबा पार्टी सिंग पुनबखिंगसु सिजु ख्वाइदगी लाइबक थीबा मनी अदुगा करिगिदमत कथलिनो करिगिदम सेशन फमंदिन हाइबसु प्रजा मियामदा बीजेपी पार्टी ना अमसुंग सेंट्रल लीडर ना अमत हाइदब हाइबसे खोगी मणिपुर लेब मिपुंग खुदिंगमखिंगसे इंडिया की पार्ट नम नत्री हाइबदो अइदी मसिद पुक तौबा मालेन खले अमुक्त थोक्त्रेब थौदोंनी पृथ्वी हाइबताई इंडिया हाइबताई सेशन कौरुरबा नोंबत वालिंग टाइमिंग दा फमीब सेशन से लाले हाइदना खंगहौदो कथक पाइबसे मसिबु करंबा स्टेट करंबा लाइबाक चनब लेगे यस हर सेशन लाले खोले करीगुंबा से एग्जांपल हाइबिगें खलगदी लीडर ऑफ द हाउस
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मागी नतई चादबना मरम होइदना लेबाक ngakpa ngamdre haidana maram hoiduna ai phang thadok jare haiba leragadi house chief minister leitadi council minister leitabani na aduna maram hoiduna session se chataba yadre harbe cancel taw haibadi humanitarian ground lo nu goi toga haibadi yai adu aiju speaker ma sahi manga ojaramani na ngasagi do da thi tawena khoibu usitana tawbe haiba sidi aidi masidena nungai jadaba sidena prabak chaksa haiba do lejadre hadna ai haijabani kariginu haibase house ma chathabai base council minister the head MLA humfudugi leader leitradi kanana pakhung kumni kanan house chathangani leitre haiba tarabadi resign tawra haiba tarabadi ngasai kari haitare honorable governor da karigumba moi party degi leader khalata batarabadi sin maram moidana asai house leader leitrabani da council minister leitrabani na hareba aina thokiba oda kano se sumon se cancel tawre haidi habibi yaiba nanane void tawre haitaragadi manipur da leiriba mipong khuding maksing haibtare ne lai su songai taba ain konon amta khangdaba ukil phakil amta leitaba khogi intellectual level tal leitraba aduna ubi bhabase BJP party ubi bhabase mai masidi as haibada yamna sok taw haiba tare now I feel emotional asi tawroi da bathabone aduga masida noma matam nairi midnight ta ngarang leader house haibi yudone midnight ta thok pusi na sima mu khanba leader ma khanba dudi loi chanai na sida party du chongthok jinghin tawdana ama tawdana dagi lairiba mayam do tawdana ngase khanma ngamdane ri tungan ba mani adu su nataba aduga ngasagi hojik phawbudabu laibaki damu isugi damu khallaga BJP party na central leader singna dictate tawdana thamaga hojik lairiba MLA nifu manga gi mang nifu mari kuki MLA tara chakren khalagasu moi nifu mari sibu kaidau leibno onaba MLA nifu mari si loida chin menjala thamba tara de moi dictate khanba tara di sem ejitis lawo de bambarang kari lege aduna tarik mapan da resign tawthokre pung tarin pandai da adu di midnight ba wasak no yana next day pung tara makhabuk leirina adu di mana lawgramina adu di yawre ba honorable chief minister thadabida nifu ko humdu iduna ngasagi honorable governor da harba leader se khale mase wasak piro haiba togiwe lerabra harba leader lu khanma matamda ngasai khalle hana moina thaje thajenge ba khoi state claim to lerabra adu miyam da singlu bom thokra karigumba maji amta leitaba tarbadi center moina kosira si tawre taw tarbadi madugi consequence bu haujugi leriba MLA honorable MLA including honorable acting CM tharagat nifu marisna dai tolor de manam kai lege including 10 MLAs party di moina paibani say example honorable chief minister na ngasagi mana kai floor test tawduni magi strength show tawduni confidence person thangapata maji mai paru khalakpadagi khangpadagi moi marung irang maram oina tawduen khalagadi adu khudakta issue sin maram oraga harbe session phamde ade ko haina constitution su violate tawdana ba prasha amyang awab do ko ngana bana haidona khudakta makoin punamak khale haraga akoi honorable chief mohta khoi si khale masi wasak piro haidana nipa thong issue si maram na laibak si kanada ban nipa thong na taw ngam da haiba se prasha amyang na kari hena khangi gedage prasha amyang na kari hena khangi gedage machine khwaji lebak kibase kariguma by chance pair laktana limited suspension laktana madi thoida thokdo thokpa tarbadi kanana pugodage habse including acting chief minister aduga lariba mage loinariba honorable MLA aduga honorable khoi party BJP party amsung maduda support da party khudimak thingse
मधु होल रेस्पॉन्सिबिलिटी से मसी लौभम थोक ओइदब मन कलगे लौभम थोकदबनी हाबिसने अइना थमजनिंगसे करीदगी सोक्सीरब तांजा असिदा फजन थ्रेड बिल्ड हाउस नाइन हरगा सेम पार्टी कोर्स लाइन दा पार्टी पुनो थादोन हाउस अमतोन लौरगा सुचंग थोक चंग याना तन लरिब खुदिंग मक्सिंगसे ज्ञान ताना तन लरिब खुदिंग मक्सिंगसे सामानना लेपका तौरुसी हाबा मतम कैदोब यारो ओइदोनो मसी तौदनब होनबा बीजेपी पार्टी की सेंट्रल लीडर सिंह मसे मणिपुर से अटोमेटिक ताथी तवना थमे कैसु लेतना खलेबदुन एना हौसे थमदनिंगसे अदन हौगी सुंगारे करिगी मोगी लीडर हौगी बबु ngasi pung trying to the pung do mani tawbi ngara zum tawbi be khotak emergency call amu adum to boy article 17 akoi rules of protocol business ki rule number 7 ni makha dam to boy khotak ta dum kai dubi tawdri asin benu khai ngak pase aduna hauji ngasi thuiba crisis khoding maksing se hauji misunderstanding laidana hekta unaba yadaba makai chingna manna tampak chana ba changna ba yadaba makai tawriba lila sidi aina sum khanbada harba BJP party amusung BJP party ni semba center gi government amusung manpu government na thon bani haiba se hairo de marum kali lege karino ngasidi khangeba session 7 session of the Manipur Legislative Assembly to Manipur Legislative Assembly gi session phamandana heng tawra thamba adu do cancel phayeng tawraga ngasagi nali bon han basa sina takpadi irang je lokshan ba yaroi a jingi sai kuki masen phunan gadabni tampak ta leba khoi jati pung tamine ba hoji lemine phunum je moi ba sen phuna laga ngasagi pung tum malora kana tawudun haibigi maram malo de kari lege bisa masine ne khwai ngwa jada base aduna aina hajene madi akhoi punamak se si stage la agadi manipur da khundal miner bu punamak samanamna thengna binawa hogun natradi government of India na BJP party na Bharatiya Janata Party na akhoi gi manipur se at any case the kamar karma monga thugai ji haiba poto lakwi stage do ngasi di proof se lairi habi haiman matho oin khalan kari degi hauji phawada ha atani di khabar da kagas tanu myam lakwi re ha PR thamba lakpa yai adi ilim ke suspension thamba yai gan ngangari be sangari be mayam se kari degi thola ke du hariban BJP party ne natra ain hangi se si honorable MP Samit Patra lai se kadabo lai no ain hangning se Manipur thugai na lai ra or natraga ngasagi kadabo lakno ma lai khalagadi assembly je phangman ba ini upay min thira daga moi gi marakta CM yadre onaba CM se man jeng to horgadi khudakta noi myang ga ina khanbasi yagadabni haidana hairaga khudakta toroga session phamandab to kari gino adun takdi ma lai se session phamandana na ba issue ji khanadana na ba amasung ngasagi kari hatarana manipur se kamaina ngasagi misunderstanding thod be sang hena kamaina hengalang ji habigi mong na natra lai se hogi bokta mana si hayana risme na tanabirangani pakhumam to khumam aduna arubada miyam ngangnari ha kayuba president rule lakpa tarabadi natraga investor suspension lakpa tarabadi madi whole texak se BJP party amasung BJP party ki seminar ba madu honorable MLA madu party singdo madun pugadone praja miyam haina sidi aidi chumeng khalen aduna masi consequence thokdana ba ngasi matam legi athubi matam da sarkar proper sarkar ama lainana ba kayuma simbi ba tarabadi प्रजा मैनम ngang do la ne lawsi karima maduda PR laktana na traga ngasagi immediate suspension lakta khota to batar badi atamna na moi party suna leriba adu matakta kanam bisu chongthok jingin tawdreba constitutional crisis su leitriba maram sunglai leitana loan odra ngak ngam da bagini haina karigumba suspend kano immediate suspension na traga PR thama ta ngali ge thambi ba yaina day one dagi sukjan sai tha kuma to hela phau hujita
PR थमने वखल आगदी अदु नांगवे आदा तौरी मयाम सिदी अतमना येंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वा मचेम द ngangonda लेरिसन ताई सिंदी प्रजा मयामना अखोगी मणिपुर लेबा बीजेपी पार्टी में सेंट्रल लेबा बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट अनिना हारबा क्राइसिस से थोन मने हबसे मसे हाइम म थोइन खले नेंगो अदु यामना प्रेसिडेंट के ऑनरेबल प्रेसिडेंट के वागी स्पीच ता पार्लियामेंट ता अदु छाबा वर्ड लिसिंग मागा समरी के संखरे ngangbदा सिंगल ले वर्ड अमत है याउदबना ताकुदुदी मदुगी ब्रीफ से कनाना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पीरिने सेमेदे म सारा सि हायु थोखिबा थौदोक हौजिक चकदबा थौदोक लाकदबा थौदोक पुनबक्सिंसे मदु हायु नि इरगा कैबिनेट तौर पीरिने बा अदुना ताकपदि मणिपुर से करिसु लेति हाबि खुदम दो हौजिक फंगबा नत्रा अदुना अइना अरोबदा हाइजनिंगबसे मणिपुर लेबा शेसो खुदिमक सी स्टेज लागदी मसे अदुना अदु अदाना ता हाइबि महुता कोई पुनमक तासल प्रजा पुनमक तासल हरगना हारबा बीजेपी पार्टी अमसुंग बीजेपी गवर्नमेंट से मसे अमोन मसे लैंडर होनबदा कोई अदुम दिक दरकार लेदे हायहन जनिंगे तौनिंगे अदुना हौजिक लुथोइबा यंगो से एग्जांपल अखोइना हंदगी सेशनदा कईमा फमगा दे हैदना प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन कया फुकतना अमसुंग क्वेश्चन कया हंगदना तौजरिबा मयाम से लाइबाकी दम हौजिक लेबि इशूसी मतंगदा से एग्जांपल मणिपुर दा लरिबा भलेस भलंटर मयाम से करी स्टेजेस थमजिगे हाइदन हाउस दा रिजोल्यूशन लौजेरना होनजरिबा मयाम से अरिमा ताहनबा अमसुंग हौजिक रिलीफ कैम्प दा लेजरिबा इंटरनेटली डिस्प्लेस पर्सन खुदिमसिंग से कर्म मतम को हंजलन से करी रिजोल्यूशन लौर करी मेथड पुथ तौसेरा मदर पोषक पुखचरिबा मयाम से उत्तकी हायन भाइबसे मसिन ताई मदुदी ngasi मणिपुर लेबा अंग हंजन हाजरिसने हौजी थोइबस हौजी इशू हौजी थोइबा खसी से बीजेपी पार्टी में सेंट्रल दा लेबा बीजेपी गवर्नमेंट अमसुंग स्टेट लेबा बीजेपी गवर्नमेंट पार्टी ना थोन बनी हरु देबा मरम करी लेगे हाइबसे प्रजाम्यान नाइनरी से आइदी 100% आई चुम हंगा लेति दिसनेना द थमजनिंग से अदुगा हाउस फंबदना अंगदाइन हनुंगाय तना हाइजर से हाउस फमंदना श्री समित पत्र लागा अखुइ कैसु लेतना वनम मतमदा मदुर यौगिरि ऑनरेबल मेंबर सिंह तुमिन मोइनि फु मरिना तुमिन करीमदा हाइबा ngomdana मकै तुमिन लैबा से मसिजि मसि तौरोइदबनि ngasimak तौबि हारगना निपा थोंना लाइबा ngakछि निपा थोंना मणिपुर कंजी मणिपुर ना फास्ट ने बसे मसे को खनमेन से बसे आई असुनसु अपील तौजरिसने अदुगा ngasagi करम्बा ऑफिसरना करम्बा कानूना खोगी ओनबा गवर्नर दा हारिबा ngसागी थोखिबा नोटिफिकेशन सेशन जे लाली हाइदना हाइन बाइबसे मसिजु आई लाइबक थिबने मसी अमुता तहोनजनिंग दे मसी उम्मत तौसे यामना अनकॉन्स्टिट्यूशनल कनोजु कॉन्स्टिट्यूशन बु बायला तौना तौ बायबसे मसिजु लाइबक थिबने ना सुन थंदगे